which emen kecha yanani komu yanani ya kailangan kiyang ko chan sumo au kasech ki chay kene ko pene supplementasen dame supplementasen ki chay la senan pukan son weu koti nasanen coach yena coach nasanen coach kachkachirang coach monchepin kawa o nasanen coach ye plasanen nor song koros kauno kapungkita song koros kapungkita maseno ye tuan kasampalin maseno nasanen coach ye plasanen nor hari ime komuyongay nakchakneu kupene weke maseno we tame maseno pi weke maseno ye plasanen nor kalanganen katpatak the sister tap ni pwede yan sumaw may pilukaya kanya ay tangay may sampatak pwede sampatak ye ngan sarawi ka school yo te lesson yo me imeneo kiyang kachay te magchay pilaler ye chay laler ni ka school nento walu ka school nento walu me oralapet te nasani Kuwpur MWahngiala Kuwpur coach on Mour MWahngiala te esela Kuwpur coach on Mour no wayo nasani knowing God's will for your life chan esela Kuwpur coach on Mour nan ka school which based on scripture riyaw chocho sang riyaw mi scripture kay may based the key verses in ng lesson watch the nang ka school watch kayo yung scripture may watong kachay lako sang nan sermayar yesak tuwaw isakayo sermayar yesak tuwaw isakayo menasani ngay che mamangi kasanti kanong kumail kasantian katay kumaita ap kaiten kapali kumaila kasanti kanan anso kokoto kan na kumay soche katsik ejemplo ka preyang nan sermayar yesak tuwaw isakayo amasani ngay che mamangi kasanti kan ong kumail kasantian katay kumaita ap kaiten kapali kumail la kasanti kanan anso kokoto kan na kumay soche kasik nasanen coach me se masani me iya che mamangi plano kasantian omu noro ay nor plan te kasantian kapayata ap kaiten kapalela te kaiten kawela chay nor kasanti kang anso kokoto me kasalayang komuyongay me kauno kalep mamangi plano ng nor o ay nor ima kapung kuchata katar kuchong kuchani sampa esayer auto benom Mour sang ran ko puti bil ran makapan mela masani me kasanti kanan anso kokoto me kumay socho kasik wewe ki kauno mangiyar tame minumocha kauno mangiyar Mour mon tagatarto ni sampa magchayban kaprela nan sermaya nan bukan Jermaya relaut ura chik limaw nasani me mon mimi chenan kapeten inom kauno coach mangi kauno coach esayer plano kasantiyon ko mimi chenan kapeten nom esayer Mour iban wata kang chainan sermaya limaw ang pukan Jermaya irelaut ura chik limaw anasani moni kiyang Mour ipilu Qatar o monom uputi itu yo Qatar pukan MWahngiala songko benweka monom uputi kauno pilu Qatar pukan MWahngiala sapol machunta tok Oku niyan so may mimi chenang kapete ni nono, kucha mimi chenang kapete na chanono,
kauno pil kecatar, kauno iti kecatar. Awasang watawato sermaya risak tua wisakeo anasani. Ngay chen namangi kasanti kanong kumail, kasantin katay kumaita, ap kaiten kapali kumaila. Kasanti kananan so kokoto kan na kumay so chakas. Kauno coach, amangir, hominoro ay nor, sang ran makan, sang anso makaniminan kapeten enom. Kapratong kaskul teleseno anasani knowing God's will for your life. Te MWahngiala te esela kupuran coach on omenor. Kayun key scripture mo me key first me lesson based on Jeremiah 29:11. Kariyaw na rampuk mi ng watong kuchay lako sang nan Rome iralaw te isa kriyaw irachikachik kriyaw. Rome isa kriyaw irachikachik kriyaw nanasa ni kumaiter kalmangi wiwiyakan en sampawach. Ap maitang coach en kachin kawaliyakap lalamay kan unsak. Kumay lapan eseta tama kupuran coach tama mau o tama kachin kupur perenti o tama unsak. Kan kaprayang kumaiter kalmangi wiwiyakan en sampawach. Ap kumay maitang coach en kachin kawaliyakap lalamay kan unsak. Kumay lapan eseta tama kupuran coach tama mau o tama kachin kupur perenti o tama unsak. Nasa ng coach met sang nan Rome isa kriyaw. Kachailan ter kalmangi uyakan ng sampawach ap maitang coach and kawaliyakap lalachay kach. Kumay lapan eseta. Chailan kawaliyakap chailan maitang masanan coach men mi minanachay matmataw na nachay mali na nachay nongyong and masanan coach me pa and renew achay matmataw, renew our mind. Masanan wayo let the word of God renew your mind. Masanan coach men mi minanachay matmataw pwe kita i me ban kawaliyakap. Kachailan te kalmangi uwihan santa kachailan maitang masanon wiya mi minan achay matmataw pwen kak kawaliyakap en kak renew pwe kita kachailan eseta tama kupuran coach o ngachay Mour. Ya kupuran coach kan kote banta tama mau tama unsak o tama kachin kupur perente. Amen. Pilew iren puk mi mawatong mawiyak key first ako sang nan Daniel riyaw riyesa kriyaw. Daniel riyaw riyesa kriyaw. Anasa ni akung kachin kasaleta song melol orurkan o emangi tame kun akiyak nan wasa rochoroch. Baka prehayang akun kachin kasaleta song melol orurkan o mangi tame kun akiyak wasarir akiyak wasarroch kan. Wasach kusya tuwan kasampalin nasa ng coach. Nasa ng coach kun kasaleta song melol orurkan o kun katiyara kata tama kun akiyak wasarroch kan. Yaituan kasampalin nasa ng coach yaituan achapan moiteng nasa ng coach en kawaliyakap ten mi nanacha nongyong tananacha malyel pabangkin kasaleta wasamerurkan o abangkin kasaleta tame akiyak nan wasamerochorochkan. Makchapan moiteng song wachen wiyawiyang kicha tame nasa ng coach nasa ninan Daniel riyaw risa kriyaw kichapan eseta kupuran coach o acha Mour. Pilew iren puk may pilmang wato me we are key scripture nan lesson watch ako sang nan melkaka
Eko sanan melka kai relaut isak tuau. Melka kai relaut isak tuau rachukachuk isu. Melka ka isak tuau rachukachuk isu. Enasani. Kosanatan kauno me unsak melel. Akun pureng kakelata aramas. Nasanan kauno me likelek. Akun kalalokongila me salalokongkan. Amen. Tangka prayang. Kosanatan kauno me unsak melel. Akun pureng kakelata aramas. Nasanan kauno me likelek. Akun kalalokongila me salalokongkan. Amen. Nasanan coach match. Nasan me. Kosanatan kauno. Nasanan coach unsak. Woke song koros miminan nasanan coach. Song koros chaybantiar nan nasanan coach. Nasani akun pureng kakelata meluachakan. Nasanan coach uya wini on komuyongay. Apan kakelata meluachakan. Apan tuti so sangwasa nasani nasanan kauno melukuluk. Komuyongay jakak koporopor ku nasanan coach. Nasani nasanan kauno melukuluk. Akun kalalokongila mesalalokongkan. Nasanan kauno akun kalalokongila mesalalokongkan. Yaituan kasampalan nasanan coach. Nakchapan maiteng nasanan coach. And kawaliakap acha nota maiteng nasanan coach menaw yaute. Acha nong yung acha maliel. Inapan nguyayang komuyongay. Erpil kapratong na nachay paskulo na nachay leseno. Nasani MWahngiala te esela kupuran coach on Mour. Kupuran coach on Mour. Nakchapan maiteng nasanan coach. Menaw yauta cha maliel au yaute kicha. Komuyongay tanasela yak kupuran coach on acha Mour. Amen. Amor te temye palalatak may kakauye tunay mur pichi-pichilake. Amen. Alangan may pinong watong kachayil miye kasampalpen esela nasanan coach. Kasampalpen achakan esela nasanan coach. Panasanan coach na coach. Akchapan esela nasanan coach. Kachapan esela dama kupure o ngachan Mour. Okay. Kaitisang minin bileo kiyang kachayil. Kusaya kasampalpen esela nasanan coach. Kayu karate pweki amawong komuyongay. It's good. Nasani wasaj it's good. Karyaw it's useful. Useful itang matong kachay nan eurampuk ko sang nan karyaw tumuti silu wano. Karyaw tumuti iralaut silu irachikachik kupurma kaitang wano. Isak wano. Karyaw tumuti silu isak wano. Tame gaiten tame kupurma nasani kasampalpen esela nasanan coach. Ya kasampalpen kayu it's good. Karyaw it's useful. Karyaw it's useful. Iran puk memen sawase kuwasaw ako sang nan karyaw tumuti silu isak wano. Nanasani pwe autapen puk sarawi unsak pulsang ren coach. O emawong achay tatokan patakyong aramasakan na melelo. Ong achay penaw ong chiyak sa pungkan o pilong achay patak tuwan Mour lalatak. Itan ka preyang pwe autapen puk sarawi unsak pulsang ren coach.
o mawong achay tatokan patakiyong aramasakan na melelo. Ong achay peno ong chiyak sa pungkan o pilong achay patak tuwan Mour lalatak. Kasampal pen asela masa ng coach puya kita it's useful o useful puya ki I puksa autapen puksarawi unsak pulsang ren coach. Esyo wiya enaramas kasay pulsang ren coach. Masa ng coach, na coach, masa ng coach, pulsang ren coach. Masa ni wasach me maw o nga chay tatokan patakiyong aramasakan me melelo. O chaylen patpatang kun masa ng coach. Chaylen ese masa ng coach o chay patang kiwi me melel. O epil mawong achay peno o wiya sapung kante aramas na kun wiya aramas na chiyak sapung. Kasampal pen masa ng coach. Esela masa ng coach. O pilong achay patak tuwan Mour lalatak. Binawatong ko child kasampalan masa ng coach. Kasampal pen esela masa ng coach. Na useful ni Bombay tan kawewe kachapan mesansal nan karyaon tumuti silu isa kono kasilu imenwatong ko child ako siya kasampal penasela masa ng coach pweki it's righteous tan kawewe ni Bombay epung nan melka kasilisak silu iralaut tayo melka kasilisak silu rachikachik tayo lalimaw itan watakan the child na masani masanan kauna memelel o sapal na pungkin teten wiya pen nin limekan karos kauna kung kachin takong mapung o memelel o samta tereklar sapal melimtok pachapach. Masanan kauna memelel o sapal me pung pinteten ni wiya pen nin limekan karos. Masanan kauno masanan kauno kun pung o melel. Magchekan kaprela iran puk may watong kachay ni cheto nan melkaka isak tuwa wisuwo masani kusan neten kauno me unsak melel. Wow kusang koros miminan masanan coach. Masanan kauno melel pung lukuluk komuyongay ka kaparapor ko masanan coach. Anan melka kasilisak silu tayo lalimawe masani masanan kauno memelel o sapal me pung kunteten wiya pen mendemekan koros. Kauno anso koros masanan coach kun pung epil kun melel. Masani kauno kung kachin pakong me pung o memelel. O sampa tereklar sapal melimpak pachapach. Kauno coach kun pakong me pung o memelel. Magjaban kapayata kupuran coach, jaban esa kupuran coach o ngacha Mour kapayata sapal menasen, kauno kung kachin kupur perenpi. Eri nan kaskulech nan taropuer che masani kasampal pen esela masanen coach erisongan kasampal pen esela masanen coach iresilu mi watong kuchail kayu nre it's good so just scripture iklangata may nakakuya chay men start Mour so just scripture kito wasa masan kusiyache it's good kay yung karapan kasampal pen masa ng coach mo it's good karyaw it's useful te kachapan may watong gachaynan karyaw tumoti silu sa kono o kasilu righteous mesang nan melkaka silisak silu tayo lalimaw. Amen. O tito sang
maybe men watong kachail inawon coach on komuyongay na komuyongay ban mangi de na komuyongay ban esela kupuran coach o nga cham Mour mie inawon coach on komuyongay mie inawon coach on komuyongay yawan kataran na yawan kataran on banese me coach men me lapalap coach men me saraw coach akan kak inawang ye inawang komoy yawan kataran ari kichabana sela kupuran coach on kicha coach inaw kutar inaw ko miyer inaw kutar echo sai kuyata inaw ko mimiyer inaw ko mimiyer nan sabon manasa na inaw kutar na kichabana sela kupuran coach ya sela tana coach kupur peranti tame mau kita makcha envia mie inaw on kicha eri inaw ni men watong kicha anasani kayo nino anasani nuwayo God will provide clear guidance. God will provide clear guidance. Nitong dayo nasa ni coach tan kachin kasaleyang uk al na pung kawait tete. Coach tan kachin kasaleyang uk al na pung o tan kachin kawait uk o ta katete yang uk. Iran puk mimen sa wase kuasa wa kuasang nan Isaiah iralaut silisak rachikuchuk riyesak yaw. Isaiah silisak riyesak yaw. Iban wata kuasaw memasani Isaiah silisak riyesak yaw memasani. Makumay pan salongasang nan alo o kolang ni palumeng te palumaun kumay pan rong kapichie sang murumail memasani yech alo kumail itawen amen pampleo kapraya memasani makumay pan salongasang nan alo o kolang ni palumeng te palumaun kumay pan rong kapichie sang murumail memasani yech alo inawan coach on komuyongay mech enasani me niachapan esela kupuran coach on kicha esela MWahngiala kupuran coach on Mour enok yung komome epan kachin kasale yung kicha alme pung nan Isaiah miyapcha watako enasani makumay pan salong asang alo o kolang ni palumeng te palumaun kumail pan rong kapchie sang murumail menasani yech alo me kasalayang komuyongay me kauno pan yang kicha niyan so machapan MWahngiala kupuran coach nga Mour kauno pan yang kicha bang kasalayang kicha al abang kasalayang kicha machapan wachila niyew songnal chora wachila palumaun te palumeng chapan rong apan masani yech alo apan kakait kicha sapal me no kayo ni no me imen watong kichao me enasani coach pan pasin kasalayang kicha te kasalayang huk al na pu apan kawit kicha bil wuren puk me bil men wato kosang nan melkaka silisa kriyaw melkaka iralaut silisa kriyaw melkaka iralaut silisa kriyaw irachukchuk walu enasani kauno masani iban patak yanguk al makapan waitye iban kawaituk o panawiyuk yawan songan kansenamaw songan kawait mau te nasanang coach wachakan kansenamaw me kese me coach me kayu lapalap nan marki kan coach akan apa nasani yang komuyongay mech
yawan kan senama wo kataran ikan rong atas songan ikan le wata kata masa ng coach me song ka ikan perenta ikan mensang poya kita coach inuuki yung ya coach inuuki yung kumuyongay masani kau na masani ipan pataki yung al na katan wait ye ipan ka waituk o panawiyuk coach pan yang kumuyongay ipan kau waituk ipan pilpanawiyuk makasale yung kachame ni anso makchapan esela kupuran coach ma esela tame kachin kupur perang kchapan wiya apan yeyang kacha nan sela kun Mour apan yeyang kacha kau wait kacha kowi panawiyuk tama ko koneng wiya tama kachkoneng wiya amen karyaud inowan coach ong komyongay makchapan MWahngiala kupure ong acha Mour emasani God will provide wisdom. God will provide wisdom. Nidon peyo emasani coach pan kachkiyong kachail ta kachkiyong komyongay erpich te laloko. Inowan coach ong komyongay na coach pan kachkiyong kacha erpich te laloko. God will provide wisdom. Chay bangkelang ng bukan James relaut rachikachik limaw. James relaut rachikachik limaw. Wala ng James relaut rachikachik limaw. Emasani wasaj na emen ramail anane erbich en kapakat o pekirey. O coach pan kachkiyong. O coach me kupursapan o kalangan ong aramas karusiya. Amen. Emasani makachail anane erbich akchailen kapakat o pekiren coach o pan kachkiyong kachail. Sapol me inowang komyongay makchapan esela kupure ong acha Mour apan kachkiyong kacha erbich. Masaninan James limaw me makchana ne erbich chan pekere. Apan kachkiyong kacha. Okay, emiyer richa peki. Apan kachkiyong wok. Amen. Amen. Iran puk me pinawato when so wase achay dwewe ong inokariyaw ko sang nan kolose irelaut irachikachik tuwaw. Chay tilang nang pukan. Kolose irelaut irachikachik tuwaw. Kolose irelaut irachikachik tuwaw. Emasani pwede sang nakarato watch sa kun paten kapakap kun kumail anso koros sanga cheni anso mese rongatatuan kumail sa kun peke kuochen kachin aute kun kumail ta kupure yang aki erpich koros o marain sang ren ngeno iban kapreya nga nasani pwede sang nakarato watch sa kun paten kapakap kun kumail anso koros. Sanga cheni anso masaronga tatuan kumail. Sa kun peke kuochen kachin aute kun kumail ta kupure yang aki erpich koros o marain sang ren ngeno. Amen. Inawan coach o karyaw ni inawan coach makchay pupene emasani coach pan kachkiyong komyongay erpich. Anan wasang watawato kolose tuwaw mesansal me emasani tang watong child second pekeren coach and kachin aute kung kumaita
Kuwpur yang aki erbich koros o marain sangren eno. Niyan so magchay anane erbich anane marain a kachailen bakren kauno coach. Wei me ban kachkiyong kachail. O sapon men kauno erbich eso chokun sapong eso chokun lekam eso chokun sapon men kauno erbich e nane wuran puko emasani sapon men kauno erbich me melel me pung anso koros chailen bakren kauno a ban kachkiyong kachail. I wasang watawate niyan sumi watakata iwi met metawa peki woki amimiyar iche me komuyonga itanguya peki akchapanale iwan limbakan coach manage iwan akasampal ko komuyonga kau na per inokutar iche komuyonga ananeche peki anane pekechan aleti kasilu wani no one coach on komuyongai ma kecapan esela kupure kasilu ni no emasani coach pan kachkiyong kechail inang an MWahngiala kupure nuwayo masani God will give us the desire to do His will. God will give us the desire to do His will. Coach kan kachkiyong kachail inang an MWahngiala kupure. Chail inang an MWahngiala kupure. Chail nan memoren solang was the Mour kauno was emas nan sapon memasen emasani me kaiten ime kachkiyong kachail inang ime kainang itin kachay pagchailan Mour o ime pil kachayta kaiten kachay me plata papakaw no coach ime pil kachayta inawan coach on komuyonga yamasani God will give us the desire to do His will. Woki tame masani kita give us desire aba ime ban kiyang kainang ikin kachail ime ban kiyang kachail inang no coach me ban kainang ikin kachail we chailan kak uya tame kachung kupur peranti iran book me ibang watong kachail men so wase ino kasilu ebang kusang nan bilbukan kolose iralaut silu rachikachik esak limaw kolose iralaut silu irachikachik esak limaw na nasani bebol and Christ kun kakaon nan nongyong mail kan ong ni bebol watch na coach kachin malipekun kumail pene po kumail en wiyala warcheyo kumail en kun kasabal kalangan ng coach pambele watak anasani bebol and Christ en kun kakaon nan nongyong mail kan ong ni bebol watch na coach kachin malipekun kumail pene po kumail en wiyala warcheyo kumailen kun kasabal kalangan on coach masanen coach masanime bedolen Christ en kun kakaon nan nongyong chaika on ni bedol watch na coach kachin malipekun kumailpen wok chailan kun out ke bedol chailan kun an ke bedol bedol watch ko sang ran Christ makchay panan ke bedol watch ko sang ran Christ kupuran coach de dama coach kupur peran ke chailang kun an ke pene bebol peki bebol ko sang ran bebol ko sang ran coach chailang kun an ke pene bebol masane bo kumail en wiyala warcheyo kumail en kasapal kalangan no niyan so magchabang kun an ke pene bebol kasaleta magchailan ke pene unity takchail pene niyan so magchail pene
Totol kun parata totol peren kun mie san saltanan punga chai ko sang mia chai tangan an ke unity wasang wata wato masani wakachailen kun Mwahngiyala war cheyo nian so mak child unite together child eupene child Mwahngiyala war cheyo child eukupene masanen coach a child IT ata child subject euche ye Jesus Christ child an kupene che dekanta masani wasaj kumailen Mwahngiyala war cheyo nian so mak child eupene child unite a child matamatao a child ire ye Jesus Christ pepol watch a kwasang ren Jesus Christ amak chay banan ko pepol watch chay banaseta kupuran coach on komuyongay niyan beta kapairan kapachapa chisunok pichipichilar mauche anak chay bampil tutu la ay bangkum takita kaya so me chay kun watawat penay ban takita chaylan kun iban kiway wuran po kak chay pilwatak pena okay tuti to sang batch masani way to know God's will te takaya kan na komuyongay and ese kukupuran coach takaya kan and ese kupuran coach mie takaya kay na komuyongay tan ese kupuran coach nan kay yun take masani out kita ngayon sarawi teterkila ngayon sarawi kosang nan bukan episos 5 isa 4 bukan episos 5 isa 4 ang bukan episos 5 isa 4 ibang watak mamasani kumaiter kin sakaw kila tulul wine weban kaway kumaila kumailan kin terkila ngayon sarawi chailan kin terkila ngayon sarawi nan ire magchaile yeu kupeneu ekusiya takayakan en esela kupuran coach kayun take masani autaw kita ngayon sarawi nan episos 5 isa 4 masani kumaiter kin sakaw kila tulul wine weban kaway kumaila kumailan kin terkila ngayon sarawi niyan so makomuyongay bang kin terkila ngayon sarawi kachasa na ngayon sarawi ako sang ren coach kupuran coach on komuyongay pagchangkak wiya sulang wiya sabol men kauno chonta top kono ongay chanane autaw kita ngayon sarawi chanane autaw kita ngayon sarawi ngayon sarawi metan kamkamakit kicha metan kiyang kicha power metan kiyang kicha kelay me kicha tangka kuya kitatokan kaun sabol men kaun tatok kichan autaw kita ngayon sarawi anso paras tuti to sangta karyaw take emasani study God's word the school ke masanen coach nan iban takita ren katpatak tepni aban watakan kachay nan melkaka epki isak tuwaw irachikachik opkulimaw Memasani melka kaisak
abuke isak tuwa ora chikachuk abuke limau me masani sapwa limau masan ye sarabay men kawidya o kamarain ban alaykan. Amen. Eu takke de eustkeriaun step on komjongai masani school ki masanang coach the study God's word. Awasan watawato masani yung kchail sapwel mo masan ye sarabe men kawitye o kamarain ben eleikan. Masani masanan coach me ban wia sarabe o me ban kawit kcha. O me ban kamaraini kamaraini kcha. I nakareta komjongai kchana na study chana na kun wia suksukul ki masanan coach. Komjongai chana na kun suksukul ki masanan coach wia ki I me ban wia sarabacha I me ban wia men kawit bacha masanan coach. Rina was I me karyaun step the karyaun take na komjongai yan wia ye study God's word. Where kita study God's word, where ki ina wia sarabacha men kawit bacha kamarain pen achaban kukuwi. Amen. O bil tito sang wasa bil taka kasilu emasani obedience that big. Obedience that big. Wasang watawat ni men watong kachayla wasang nan kayong son silu resa kriyaw. Kayong son silu resa kriyaw. Yeah. Emasani kachay kin ale sang re me koros me kachay kin beki. Weki achay kin beki yung sapol me kasanti akan o bil wia song kan na kin kaparanta kupure. Dan kaprayang kachay kin ale sang re me koros me kachay kin beki. Weki achay kin beki yung sapol me kasanti akan o bil wia song kan na kin kaparanta kupure. Amen. Wasaw ko siya ira kasiluwa tataka kasiluwa ko siya obedience the faith. Niyan so magchekin faith yang sapol mong kauna masen. Kauna coach kun kupurtaran kita. Kauna coach kun kupurtaran kita na komuyongay kun faith yang sapol mong masen. Yung son andlo pa prayer. Yung son silu pray sa prayaw. Yung son silu emasani kichay kin ale sangre me koros na kichay kin beki. Weki achay kin beki yung sapol na kosanti akan o uya song kan na kin kaparanta kupure. Emasani wasaw me kichay kin ale sangre me koros sangni. Me koros na kichay kin beki. Weki achay kin beki yung. Makachapan kumuyong chapan beki yung sapol men kauna masen. Me koros me kichay pangkin bakire. Auno coach pangkin kachki yung kichay. Sang niya chapan beki. Eukaken esela kupure. Eukaken esela kupure kachankin beki. Makauna masani mech. Akcha beki yung. Makauna masani yin tokong lab chiyo. Yin tokong menempik. Yin tokong. Akin kaparanta kupuran coach makomuyongay kun beki yung sapol menasen. O apil masani me tangkin kachin. Ebang kachki yung kachay me koros magchay kun beki. Waya kita kachay beki yung.
Ari eu takeu na nasa ni bake. Chan kolokol chan wiya chan kapayata obil menorki. Chan menorki sapal men kauna masen ke chan kapayata tame nasa ni chan wiya na nasa ni chaban wiya mech chan puliki mech chapekiang chawiya. Chan na nasa ni chan kolokol ak chapel kolokol. Pekiang akan kapay akan kachkiang chane koros. Eri yitake kasilumo nasan bake the obedience. Kotito sangta eutake nasani spiritual counsel. The kawait and ngansarawi. Kawait and ngansarawi. May wrong changulay? Mau che? Hey, mau. Okay. And masani takan and pepayo masani kawait and ngansarawi. Kawait and ngansarawi. Dang watong kuchainan lepin patak isak keo. Lepin patak isak keo. Rachika isak tayo. And masani. Weyeo pan puputi masoche me kawait. So kawait chocho kun kareta onabak mau. Wow. Amen. Weyeo pan puputi masoche me pan kawait. So kawait chocho kun kareta onabak mau. Amen. Kak number tayo the step number tayo ong asela kupuran coach is spiritual counsel. Nabombeyo masani kawait and ngansarawi. Janganala kawait. Kawait men kawait kicha. Tapin men kachaman. Tame nasanin coach kung kukuita kwen kung kawait komuyong tapil pilew kachaman na yung komuyong kun pilew panawi kicha. Awasawa tawate. Weyeo pan puputi masoche me pan kawait. Wewe ke komuyong kachana na kawait na nanso koros. Amasoche kawait pan koyang kicha. Kicha pan puputi. Soche kawait pan koyang kichay. Chay pan puputi. Chay pan rasong weyeo masoche kawait. Pan rang kiti te puputi. O son kawait chocho kun kareta wana pakumao. Makomuyong chapan ala kawait sang ren lab. Ipan ala kawait sang ren katparan preteruk. Katparan lutuwuk. Katparan katpatak tepni ten nono peko. Nono really nono ponay. Ipan ahan kareta wana pakumao. Komuyong te emenemen kuchayl ngay yanana lato yanana tepni yanana rilin ray pilanani ye wichka kun dami tam kalep ya emenche kuchayl anane emenemen we kita enkareta onabak mau emenche kuchayl anane ka wait sangren emenemen. Amen. Pil taka ng belimau pues kuchan esela way to know God's will taka ng belimau anasani katakap anso koros the pray often katakap anso koros katakap and wiyaksen acham Mour takchan pateng katakap anasani iren puk minong watong kuchail ako sang natu isu lelwalu. Matu iralaut isu rachikuchuk isu lelwalu. Matu iralaut isu chutong screen. Matu iralaut isu rachikuchuk isu lelwalu. Emasani kumay peki kumay lapan ale. Kumay rapaki kumay lapan tiar. Kumay leche apan rachtan kumail. Koros makin peki rapan ale, makin rapaki rapan tiar, o makin lech apan rachtan.
nianso me komuyongay pan katakap anso koros bateng katakap panguyala kisena cha Mour kichapan eseta chapan esela kupuran coach on kicha coach kin masen tong kicha ta coach pan masan hinyong kicha tame kuchin kupurparan kinan achapan katakatong achapan communicate tong nianso magchakan katakap chakos kosayang coach kowe koskosayang coach coach pilpan masen tong niacho magchapan pateng katakap kichapan esa kupuran coach on kicha niaso nanacha katakap kan kichakan pekre enasani na koros makin pekre ratanale koros makin rataki niaso makakatakap niaso makatluwatak nasa ng coach garap ratako kupure tama coach kupur peran tama coach mau kiyen waya niaso makakatakatong kawatak sapol na nasin ka SCS ta kupuran coach ongkom niaso makale ratako ka pekre I anso na kicha eseta kupuran coach anso na kicha rataki kicha leche kicha pekre kichaan kin bateng katakap en MWahngiala kisena cha Mour bateng katakap anso koros kichapan eseta kupuran coach onga cha Mour enasani kumay pekre kumay lapan ale kumay rataki kumay lapan tiar kumay leche atan rachtan kumay koros makin pekre ratanale makin rataki ratan tiar o makin leche atan rachtan rail enasani yer wasach ran wat say eu kupenanasan ng coach inuwan coach eu enasani ari nintuwan anso may bluye los pungi sapolmen kauno ino tuwache kauno imetmetawa tuwache problem yu kauno solve problemo solve yung ukaron problemo ichon pan kowe lale kaya kita ekachkitar no pukach aiche na komuyongay banguya anane chawuya enasani yer peki pokapanale echunta peki puichpang kiwe enasani peki pokapanale ituan mawen coach manage epinasani we kauno coach mau ko komuyongay daiban ko siya nan Norwich ibanin tame kauno coach iyang kachailan so koros komuyongay nan Norwich chupoy chik pachupan koweche tartowe pur komuyongay chanane kakaretu putawacha akchapan tulong chanane tato cloud akchapan aleti ari nianso may bilmet na tawaranach inawan coachong komuyongay tanasan ng coachong komuyongay ekachkitar answer kan te pasapang kan komuyongay na adeche kakang kowe kucha aleti ituan coach manager mau coach manager alimtok akinmen kachkiyong kaiten akinmen emen kachkiyong child song koros magchay kintapi song koros me inangin achay nongyong chalanane che kakang kowe chalanane che tatok kakaretu putawa child akchay banaleti kupurna dami ko siya mi maslukin lesson imen kasaleta che when limbakan coach kalangan ng coach which me komuyongay ya papa ari kak nan delimaw mo chailen pray often the bateng katakap anso koros katakapen MWahngiala kisena cha Mour bateng katakap anso koros do dito sangta te Chinese ni muna chay pa schoolage nako siya 3 ways in which God speaks
Te coach kun masen ni song silu. Coach kun masen ni song silu. Kay yung song coach kun masen ni sap coach kun masen ni sapol na masen. The coach kun masen on komuyongay sang niya chakun watak sapol na masen. Chay leo kupenero rampuko na gosang nan. Karyang tumoti silu isa kuno len isa kusu. Tantleo kapre yang chay watak. Karyang tumoti iralaw silu rachkijik isa kuno len isa kusu. Karyang tumoti silu isa kuno len isa kusu. Ibang watak na nasani. Pwe autapen puksarawi unsak pulsang ren coach. O mawong achay tatokan patangkiyong aranasakan na melelo. O ong achay penaw ong chiyak sapung. Ong achay kapungalawi wiya sapungkan. O pilong achay patak tuwan Mour lalabak. Isa kusuwa masani. Pwe iray kan nakin tata coach and kakuya. Wiya o koyakla ni songan wiya mau koros. Coach kun masen ni song sulu kay yung song yay sang nan sapol na masen. Awasach masani me masen and coach pulsang ren coach. Te autapen puksarawi wach pulsang ren coach. Mawong kachailen ese masen and coach pweki pan masani o mawong kachay achay tatokan pataki yung aranasakan na melel o ngachay penaw ong chiyak sapung o ong achay kapngalawi wiya sapungkan o ong pilong achay tatok tuwan Mour lalabak. Ime komuyongay anane kiya sa masen ng coach pwe mawong kachay ong penaw o chiyak sapungkan o pil masen ng coach pulsang ren coach. Nanarachikachik isak suwa masani pwairay kan nakin tata coach and kakuya o koyakla ni songan wiya mau koros. Na komuyongay pan masen ng coach apan kokoyaki kachala atan kakela kay kacang ong wiya mau kan koros. Eri song na pauno coach kun masen lole yay sang nan sapol na masen. Kay yung song yay sang nan sapol na masen te nan masen ng coach. Karyaw song te karyaw coach kun masen ni song silu karyaw yay ngan sarawi. The conviction of the Holy Spirit. Akin masen ni ngansa sangren ngan sarawi. Ibang watong kachayanan kay yung korange iralaw triyaw irachikachik isak lang isak kayo. Kay yung korange iralaw triyaw kay yung korange iralaw triyaw irachikachik isak lang isak kayo. Nanasani coach kachin kasala yung kuchail sapol Kuwpur sang ni sapol mangan sarawi. Panganan coach kin kachin check mau me koros o pil nan wasarer kan en Kuwpuran coach. Patuan ren aranas pen ngane mi lale nakin me koros tuan pen pil tuan ren coach. Nganan coach oche nakin mangi me koros tuan coach. Ikan pile watak yang kecai pensan salamaw. Nasani nan
cây yung koren chura laut riau rach kecik isak lel isak ya. Emasani coach kacin pasala yang kecai sapal na kupurdur sang ni sapal na ngan sarawi. Wanganan coach kin kacin cek mau me koros o pilnan wasarer kan en kupuran coach. Patuan ren aranas pen ngana mi lale na kin me koros tuan pen I pil tuan ren coach nganan coach ochen na kin mangi me koros tuan coach. Nganan coach patuan ren aranas pen nganan coach mi lale na kin me koros tuan pen I pil tuan ren coach nganan coach na kin mangi me koros tuan coach. Nganan coach na kin mangi te tuan coach. Ways te sangan way 3 ways na coach kin nasen ye kayo machay leo ko pene sang nan sabol mo nasen akaryaw may watakan kachay coach. Nganan coach the coach kin nasen sang ni conviction of the Holy Spirit. Coach kin nasen sang ni tuan ngayon sarawi. Pile wiran puk may wato ako sang nan Amos ira laut silu ira chik isu. Amos ira laut silu ira chik isu. Memen tiar eka kata Amos silu isu. Kana wasala bala pie socha kin gachin uya mekoch ma socha kin gachin kasale yung sabol melatu so Koht kan Kuwpur. Amen. Kava Kauna wasala bala pie socha kin gachin uya mekoch ma socha kin gachin kasala yung sabol melatu song Koht Kuwpur. Kauna socha me kasalayan ko mo yung ngay me kauno chukin tache surprise ko mo yung ngay chukak mimi cho kanorki kanorkin kecha ana sani me kauno so chukin kachin uya me coach ma so chukin kasalayan kechay kasalayan sapol melatu song Koht Kuwpur chukak mimi cho kaluskin kechay tame tan uyawe kasalayan kechay lerte tama Kuwpur tama tao enching tiernan sapol menasen. Amen. Enching tiernan sapol menasen chukak mimi cho kapur bikin kechay na coach kan mo yawe. Ay ten kauno coach uya coach men me sapol mo kosantier. Escho pan kosanetiyo song ranwach ewo kutalala kapa. Ari nan wasang watawato na sani kauno wasala pala pie soja kin kachin uya me coach na soja kin kachin kasaleyong kuchay kasaleyong sapol melatu song Koht kan Kuwpur. Ari pileo ways the pileo song na kauno kin nasen lale yay tuan conviction of the Holy Spirit. The kauno kin nasen ni sang ren ngayon saraw. Pileo iran puk may pilnong watong kachay pilong achayre ko sang nan son isak tayo re sa puno. Son isak tayo re sa puno. Son isak tayo ira chuk sa puno. Nanasa ni son sawaso ng sarawi meseme pamparan doni ete
Ye I me ban kawe yang kumain me koros o kacaman ki yang kumain me koros me I intang kumai ler. Sun sawaso ngan sarawi me seme ban parane doni ete ye I me ban kawe yang kumain me kan koros o kacaman ki yang kumain me coach kacaman ki yang kumain me koros me intang kumai ler. Itu an kauno coach bang nasen through the conviction of the Holy Spirit. Me Holy Spirit ban kacaman ki yang child me koros. Holy Spirit we are sun sawasamen dengan sarawi we are sun sawasamen me kauno coach kataroto. Puen kin kawe yang child o pil kacaman ki yang child. Itu an kauno coach nasen through the conviction of the Holy Spirit that sangran ngan sarawi. Bil coach nasen ni song silu kasilun song ye mokuten anso. The coach nasen ni circumstances mokuten anso. Nan bukan sermaya jaibil puralang nan bukan sermaya iralaut wano irachikachik esak. Nan bukan sermaya iralaut wano irachikachik. Nan bukan sermaya iralaut wano irachikachik esak. Anasani iap sapang pacowan. Isme banrong may ban paco o kaya yung iray. Ren makapchakay o socha manrong sapul mamunasan. Rakin kukurur ki sapul mamunasan may ikin paco wanong iray. Nan sermaya iralaut wano rachikachik isa. Ampleo kaprayang iap sapang pacowan. Isme banrong may ban paco o kaya yung iray. Rapan kapchakay o socha manrong sapul mamunasan. Rakin kurur ke sapul mamunasan me ikin paco wanong iray. Kasilun song me kauno coach kin nasan. Ye tetua ye mokuten anso. Coach kin nasan through circumstances de mokuten anso. Wasang wato nasani me isme banrong may ban pacho o kaya yung rail. Wasawa kilalan beidak nasani isme banrong may ban pacho o kaya yung rail. Remakap chakay o socha manrong sapal mo nasan. Rakin koro ki sapal mo nasan me ikin pacho wanong iray. Na kauno coach nasan isme ban men isme ban karong isme ban rong sapul men kauno nasan. Epil ko siya wasaj remakap chakay o socha manrong sapul mo nasan. Rakin koro ki sapul mo nasan me ikin pacho wanong iray. Iray kan nakapchakay te iray kan masocha me Mour ke Christ me sesa Christ iray kan makin koro ki. Iray kan makin koro ki sapul men kauno nasan makin totosan so koros. Ani an so magsapun men kauno nasan kin totos. Eu song makin nasan lale ye through circumstances. Kauno nasan en coach socha kin kota mal. Apa kin kota kwen kin kawait komiyongay. Nakarong nasan en coach ranwach nakomiyongay ba rong nasan en coach ranwach. Acho sapung alap ka bakchan rong ranwach. Makchapil rong lakap acho bil sapung alap bakchan rong lakap. Iwan kasampalan sapul men kauno nasan. Eri image me kaim saklar achail ka school telesan in soch kan ranwach. An so kusachiban hopenta namiya kalalapak tahiran kapachapachiran
sawe kan chaypak sawaskutene wasameschute kan ansuwache opene karusian tame pupurakan men apachayang te achore sang pepilran chay mana sempene